Hei, sana kemas. Kemudian kayak nggak mau buat ini kowe. Kawai iskar ramsha ada publik. Oh, Ramsha di biriro. Ma. Hai. Oyong. Ai ni. Tapi ai ni ba sependon kami kan yang dia ban subuh hian. Tapi min na yang sabar pihak yang ini kemas kepada po yang lo ilek presiden mas. Ko. Okay. Nagabanta ban pensongtho iki paiba bat ban kenturu baki dei ban penmlien ban phong iki mas ha baki mi shaki jaka paiba kom haki yogi hat bat kumjuru halaki shnong gi thau menta kasingi ka police department Ribhoi district ha ka jingelam uba o masar uba dei DSP ka Ribhoi traffic bat uba PS Marwen uba dei CI jong kanongpo police station harengkat ka jinge don lang ki nongelam kanongpo town committee bakan thop uba renol kharkamni uba dei secretary jong kanongpo town kila penlong ka jing checking ha surok ba bat ki jaka yo jong ka sor nongpo yaki paiba ki baya ki bayang bat kumju ru yaki basong hakikali hakane ka jing checking lalap shibon ki paiba ki bami khlam don yaki mas hakaba kane ka long ka jing pen khain yaki ain balabu da ka sarkar hakaju ka por ki lapelong ru da ka jing sam yaki mas shiki breu ki bamdan yaki mas bat harangkat ka jing pen sothu ru yaki paiba baki dei ban deng yaki mas man la kasngi haba ki mi na layeng nakaliang ka police department harangkat ka jing trelang ba ka nongpo town committee kilo ongru banang ne shakmat ladalap yakino ki brigi papen khen lane le persha eki ain balabu da ka sarkar ken pinshitom yaki katkom ka ain da ka bakin dain da ka kuna ka bashi hajar tengka ane ko po nakaliang nong po town committee ka ba i ai ka jingero antam nakaliang ka adin ka order ba mi na district administration ka district magistrate ban impose da ka fine ba di kendon jong ka ain halor ki pajba nong snong po kan digatong district ibu rakawai, antam yang ibu po kanong po, kemudian kawai naga sir, kemudian ke district Kabupaten ke Ribhoi district, kepa la impose naga fine kepa syajat, yang itu ki beri kebeli persya, dalam semdeng yang ki ingin dah kemat ke kemud, kebang itu kemas, di nisco ban ajingiro, buat antam mentakasngi naga yang police department. Wajib lam Pak DSP, Pak Masar, in charge of Nongpo, Pak Marwen, pergi gue police officer, kiblat simkia, Pak Syoma sedang ya gajing sim ki kendon dengan an, di lalak pan sami ki masru, kum ka awareness, warning, Pak nang nis khamat masuk kumba baru nangi inlang menginebut perking kendon ki Pak labu na lembah Pak Health Department, but aku cukup por ngasngo bagi iki lada simkia duduk ke social distance ke mas bahkan lagi jengpang ku mengilatip kamde ke jengpang ke bedun peti dan kejat kepala anwan singi dari kadi jeng simkia gi jongi baik ba langsung senang oro iwe nang pengen job ini ketma usah COVID-19